aduna education gi situation je phibam je mati manipur da phatre ba aduna yam wab je koi manipur da education je phate bisna ko koi naharon hori ba naharon ki wa ngang ba ko ba yamna sak takat ba yamna lem da ba de mapa gumba koi da nang ma sin na bu ko sumasi yam yaw ma sikari gino har da koi gi education level sum handar pagine ba aduna koi ne civic sense wala edo adagi education level ji wala min wakal ji awang ba khalatre do adagi wangang sangang da yam tina sokthar edo adagi akoi gi mapa na thoga mi thengna bang ngam self confidence ki level su lai raktra na cha ji maru wan ji ji koi ka thiwang ji na ju si yam po hel leba Manipur gi kano yang ngang gi kai ba yang ngang manado kano yang ngang la ne adagi amana kai ba koi mushroom kai do choi hap chan laga yam haw we din mit ma yang mana ji Taiwan da phangmu di phang mani adu aina thi do thi ji da ai ta ko lai di lai ba ne Taiwan ji loi man ne ba yam na si koi gi ordi chu che mana mani ko Manipur ga mana ni si koi phang di phang tuning ko kompre ka ji loi phang lok lai pulei ko okay ni sai ke no gi yam ngai ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯋꯥꯟꯒꯤꯗ education ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ job ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁ ꯏꯟ ꯇꯥꯏꯋꯥꯟ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ singida information piba aduga moi gi mateng je smaina moi any question ha pokora pata matamda admaina moi koi mai roi singina ma magi tongan ba field lai ni na moi sina ajum ayam na mateng pang ya ba adu akoi di keno ne je koi di ya na ju senior or ni ya ju active on ju yaw gi ngam ko adu koi na sum sak khang bi na sum lecture piba khopa degi information piba mi ga share to bu wa ne ko ado thabak chemba khopa gi ya man loina ko gi naro ju ji mai to ba ko gi master to ba phd to ba degi ko gi postdoc to mo scala sigina moina ya mo loi chela ga moina thila ga to ne ba to wi di moina tungan ba moina field the lay ni na like for example ko gi medical gi field the lay ba de computer gi field the lay ba degi akoigi akanogi English field English literature or English major ki field da laiba dagi smane tongan moi akoigi science ki field da laiba tongan field da laiba singje moina pau khumje khang buto to ga moi pibne maramdi akoigi subject si tongan ba ni moi si tawri si moi gi area di focus to ni na mi amana hang pom tamda wa hang pon da moi hekta amane loi khungam pon te ba aduna moi gi keno se moi gi feeling moi na khanja ba haija ba feel do adidai moi na response to be ba moi na adagi help to be ba moi na mateng pang ba adagi moi na information to be ba mai to adu aingon da jam hala akoi gi social media da Facebook ta maro ina ko aina sum social media ke share ko khar to bisda adu aina jo de moi da dum Manipuris in Taiwan hairi ba Facebook page si he piraga moi da ai wari sa le ado moina phauno bang ngamdre haragana aina khoigi moi enis moi admin oriba khoigi mahiroi singge ai sidadi moi loi khangna bina mo ai khangda bam te yaw de ta gi dis da aina koi ne la ni na ko ana khoi bu khara jo dum moina jo dum khara jum respect to ba cham sum lai da mai ta na aina ekan ma pau phang na de es mai ta ma khoi jinau sing mang ai chan ching mang ai inau sing mang es mai ta no yang ti yang bio hai matam da moi gi expert ta laiba field da laiba moi chong thoroga dum mateng pang ko ado ma si mak ni khoi gi thabak ki matang da ju ko thabak ki matang ju moi ne hele khang mu je na ro ji ne hele khang bi moi na aduna aina eni mi na thabak ki matang thang pa de ju na sa gi khoi gi Manipuris in Taiwan hariba sigi Facebook page sigi social media page stage da thabak ki ju dum yar ko matanda adigi qualify oigadaba mi singdo adu moi da dum stage da information so the pibne ko moi adum
moi yamna toina dum pibne koi study matang kangde scholarship ki matang kangde adagi koi internship apply to wayne kangde ko moina any anova ma thorak pada wa moina adum si apply si tawle ra baduna because na ju sige no option bio koi Manipuris in Taiwan Manipuris in Taiwan ai sida na makiko stage ai message education jet ai education Manipuris in Taiwan. Manipuris in Taiwan. Oh, sige. Midi kamuk sui pulam na. Stage daw jing mo ni fu mo leb ne. Ako'y mahiro na dagi imong manungam na ako do punsa la ko jing ni fu ti leb na ba. Mahiro. Dagi stage imong imong anima di Taiwan da ako'y yung kay pala le ko. Ako'y settle tawag le aduga aina di ko lay ba. Aduga smay to na dagi ate china loy na mahiro ne ako'y gi kay masasi na duk atopa community gi Manipuri students sida ni amleke dan ay ako'y si North East ki o na kota si live ne ba adu North East ki la sida pwede gi yami ja ako'y Manipur may tay macha Manipur di may tempo kay hele sida ako'y Taiwan de live smay na thamge because ako'y mahay tambagi aduga sida la tambani ko'y haije ko aduga sida Taiwan education system di nati ko'y haije sida smay ako'y Manipuri masasing na India masasing na kamay la aga sida tabak to ba lari kambaru na lari tamsi to guys sports kije kinona ako'y na si sports part of education ne Taiwan da masi ako'y na Ronald Gizo ako'y kinada Singapore de live ni mo physical education ko sige physical education je class 12 pau je compulsory education ne ko Taiwan da physical activity club mayamam le ne ba ko gi lamjen gi ne khangde thori chong gi ne khangde badminton ne khangde adagi table tennis ne khangde adagi ko gi wushu ne khangde smai ta na moi tongan ba sana ba makhal sin je moi club la hang to thame ko aduna moina sai pung ani khaki pir leiraga su moina any club si moina join to ga moina sana ni bas sports to tawba ya banina school da mana madu gi facilities to lai banina sai gi mana basing gina sana ma tamda mana kitang sana ni madu club te hek join to sanaga duma dum sana jaba yare bende na kwai atombi oi de na ahum chuba da mana nupi da atombi oi ba mai makada bumbung ne ba bumbung na kwai makane ba kwai atom ne ba bumbung na mu ye le academic performance ta de physical kana dong adune ma handa moi lesing ani ga chatruk ta majidai moi manga ka khamdra koi bumbung na handa US da moi chai ani ti moi na Taiwan la ngana thab do adu mana number 1 tarim ne ne moi lesing ani ga chatruk ta ba school dra mana number 1 taram ma US satui do adu ma ai Machina tamamba naval academy da sangani na mas kan siam sari using ma sina school ma andaki junjil sina school lo jenya ba sigi mesida ado junda ma adu changni na kanna ma ko na ri yusi okay aduna ai si angang sing chiam ko pe sel ju yam na ting na ba ting bai ma thau le trani na ina ai to jira na ina to ge na hai ne ba do ko gi na university gi ko gi principal du na ingonda layo adage ako'y department gi head na jo ai layo na dum ai je dum lai tar ba nene asale kano gi di Taiwan gi di weather di kai di nungai min na thabak mayam retirement tar ga thabak mayam to pam su taw wi ai koi bo ga su thabak ki wat tandra di ko thabak ki wat aduga thabak tawra ga ju mo na sel do matik chana pi ni na ko ai nungai me Taiwan to ja do ai su ta ko ra ke na kan khan mo ni ku ye Taiwan nungai na lei dom phan Taiwan aduga adu yam na Singapore na du yam tang sim na to mane asida na hong ye ko aduga ko gi space ka chao na lei ai tar ko Taiwan ja Singapore na yam na tai ko ba to Taiwan na chao lei na to Taiwan da koi ban ji tong na koi ban ji phajana le mane phajaba ba ko ching ga ocean ga ta ne ocean na loi ko sel laga ching na to ga ching na daily ne to ga punja ga loi le Taiwan ji phajaba ba kom yam le
ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ Because nang kay haning ban lagi. ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯨꯄ꯭ꯂꯁ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯖꯜꯂꯒ ꯃꯐꯝꯗ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯃꯣ ꯐꯖꯅ ꯃꯊꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯍꯦꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯁꯣꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯃꯤꯇꯟ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯔꯦ